Hekk kif tidħol mill-bieb prinċipali tal-belt l-antika tal-Imdina insibu il-Palazz Vilena. Palazz Majestus li nbena fis-seklu 18 mill-Gran Mastru Antonio Manuel de Vilena. Palazz b'istorja twila, però ġie deċiż fl-1966 illi dan il-palazz jospita żewġ mużewijiet, il-Mużew tal-Istorja Naturali u l-Mużew tal-Folklor. Però minħabba raġunijiet strutturali, il-parti tal-folklor ġiet abbandonata. U b'hekk beda xogħol biex jinfetaħ il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali li kien ilu magħluq minn żmien il-gwerra. Illum il-ġurnata fil-Palazz Vilena minn barra il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali insibu l-Kunsill Lokali tal-Imdina kif ukoll l-Asta tal-Pulizija. Nagħtu futur lill-passat tagħna.